أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagarya, mga bulayuka, panalamatan tanu so Allah sa tanto amadakal. Sabab sabigan tanu niyang pamanasauras di tanu di makam bebegaya sa panduan. Ka arap para pesiku bala so Allah nagupanaguntaman. Sa mabaluy ayadin akaw riyang ko kawiyaguyag tanu nagyang ko to adi kang galbakasi ko mapiya. Gyang kaya katatagus sa dunia nasutigira na anat guna da apaara. Alwajibatu aksaru min al-awqat. Eman na nagyang ko to mga galbak natantod na madakal pamana madakal so galbak adiso oras di kaming ko oras agyang ko to galbak. Giyuto'y sabab ay manto na miya katutuna tanupman si isagyang kay aulan-ulan asyaban napapamanganin tanu ko Allah ayamaana napakam barakat narkatan Allah suradyab nagugyang kaya Syaban naguy sampay tanupman Allah seko Ramadan. Yang kaya anto na ay panggulaulaan tanu kayfa nastakbil Ramadan. Anto na ay mapiya ukit ay pagalaw tanu seko Ramadan. Katawan tanuagyang kay Ramadan na ayamaana na sukyatirun Rasul sallallahu alaihi wasallam so Ramadanun ila Ramadan. So Ramadan na ayamaana na amay kumagamal kaun sa amala mapiya na kepunasyan agyang kutuamiyang galbag ka adusa ko pagaltan o 2 Ramadan. Na kailangan agyang kutuakyatirun Allah awa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ayamaana na magurad-urad sulangwan o pagurad-urad udi na kuya-kuya sulangwan o kuya-kuya sa ayamaana na kang galbakiran sa mga pipiya. Si sagyang kaya akapakataling umarkatano agyang kaya ulan-ulan a Ramadan. Anto na ipagampaganaya pagukitan ka sagyang kaya kapagkataling umarkatan o Ramadan na ad-dua. Ad-dua bi an yuballigaka Allahu syahru Ramadan wa anta fi sihhatin wa afiyah. Ayamaana na aya pagampaganayron na imanto na pupumangnin tanu si ku Allah isampay tanu Allah si ku Ramadan sa sagatano na madidalam tano ko kapipiya ginawa katigudayaan na kapipiya ginawa sa taman sa mabaluy tano ayamaana na manggalbag tano so mga simbak wala sa ayamaana na mapipiya ginawa tano manggalbag tano so siyam qiyam kapwa sa itano katigri tano ko Ramadan na gusto ka pakapagamal tano ron gusto kang galbag tano ko mga tadem ko Allah. Mataan amya panutulu Anas bin Malik radhiyallahu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tabrani.
So kung sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na igiramya kasul surajab na ayat tirunian na hay Allah na pakambarakatangkar kami surajab agusto Saaban na gusa sampaing kaming ka si iku Ramadan. So kung sa mga salafus salih ayamana na miya nga unaan ayamana na diing galbag sa amal amapya na papamanginirang ko Allah isampay siranu Allah ko Ramadan nagupapamanginiran at tarim ang kiranu Allah igirati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ahalla hilala Ramadan ayamana na miya payagerkan mo, miya kasulad sa ulan-ulan Ramadan, na fadullah, na pamanganikano si iku Allah. Anton Ebter untano? Allahu Akbar, wa qul Allahu Akbar. Ayat tiruang kan Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani was salamata wal islam. Wat-taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbi wa Rabbukallah. Allahu Akbar. So Allah'y pitaman-taman na namala. Hay Allah, napakasiribudan ang kar kami. Piyakasiribudan kar kami at tigiyan sa kalilinta din na ayamaana kapipiya ginawa nagutitagumpi aparatiyaya kapipiya ginawa agu ayamaana na kambayurantang nagutaw fiti kaming kaatigian si ikusay ay kibubay aka naguy kasusuat ka kadna nami hay kadna nami kaya tigin at Tuhan warabbukallah ay kadnan ka na su Allah gianan na pianutulanan intermedi ayay kadua pagukitan ka si ikukya pakas kapaka ay mana nakapagalawang ka ku Ramadan na alhamdu wa syukru ala bulugi. Ay mana na penalamat ka ku Allah. Pembantu-bantu na ka su Allah penalamat ka ku Allah kami ni sampai ka ku ulan-ulan Ramadan. Ay mana na pira-pira si ku mga tunganay tano. Mga bangsa tano, mga ginaway tano, ayamaana na dasiran sampai si ulan-ulan Ramadan. Nagyutoy saba pa, ay patut terkatano na pakapandakalan tano so pudi-pudi ku Allah, na panalamat si iku Allah. Ay ako naman na ay Peter Nawawi, rahimahullah, si Kitabul Azkar, na ayat tigyan na tangkadang kaatigyan na ayamaana na ayamapiyar ka na pagumanumanan ka agyang kuto at panalamat ka. Panalamat ka si ikulimo. Nagugyang kuto akya pakaligtas ka si iku mga ayamaana na mga paniyakit mga uwid akal sa ayapatot na sumudud ka si iku Allah sa panalamat na ayamaana ng bantu-bantu na ka so Allah si iku kya pakasoldo Ramadan na ayamaana na ini sampay kaon. Ayat tigyan na ikatlo okay ta pagukitan ka ipagalang ka ku Ramadan na al-farh wal ibtihad ay mana nagyang kuto at tanto-tantong kaakap kibubayaan na kasusuat ka. So kung sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayamana niyan na ayamasuswa iyan na yubashiru ashabahu bimaji'i syahri Ramadan na papunutulun niya na siku mga sahabat yan agyang kuto papakito kawan niyang kiran agyang ko mga sahaban yan, agyang ko to kaya pakataling umau Ramadan sa ayamaana na makapipiya ginawa. Diniyang konditer unadjaakum syahru Ramadan. Miyakat taling umarkano sa ulan-ulan Ramadan, ulan-ulan, ayamaana na mubarak. Kataballahu alaikum siyamahu ini paliugat wallah sir kano so kapwa sa iron. Giyang kana na ulan-ulan na tuftahu abwabal jinan. Nalalkaano na sa mga pinto o surga ay nao. Watuglaku fihi abwabal jahim nalalkabanon sa mga pinto o naraka. Ayamana na sikon-siko miyangaw una siko salafun as salih
mga nga una antano, tamansi ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, na gusto mga tabiin, na tantuiran, importante, nagutantuiran, tanto sira na kebubaya si eko kya pakat tali uma o Ramadan. Kakagya so Ramadan na musimil khairat, ay mana nagyanan sumusim, gyanan sa ulan-ulan, pakan didakal nuno Allah, agyang kutuwa mga pipiya. Siko mga lukstano na siko kapkasima at taon na ilan yuman buanda ino pakang bebarakat tau Allah agyang koto kapaginatawiran da bayran pepengagda mga panyakit kagi ayamaan nana pekasimatan ay gira anggota mialok-lokos na mamumutar na api amaranaw din ay pumamutarian na di pakang barakat no Allah pakapia. Kamay ilay tanoy girap ko masuk Ramadan na Allahu Akbar ayam anana tanto din na maka pipiya ginaw ayam anana mga lokstano mga ayam anana seko kiara uta kapamana kiara utamiron seko kapanga ito amipan mawata namin bidanya nagugyang kaya masa tanoy manto seko miyang unana mata na gira amia kasul su Ramadan na Allahu Akbar kaya manana malagi diri na kapag kebubaya so mga alata gusto mga ito awata kakagi aya manana tanto amriri paraduso mga lukstano si sagyang ko to akya paka taling umau Ramadan ka ayap kesimataw na di siran din na papamana uman isa na di sisigi anagyang ko to adi makasidika sa masjid na inangin na siran na miya makapubrisiran subhanallah nagyang ko to tantuira nakapkebubayay ay mana na sudi na sumagi ngede sakan nagwani ko atako na epketo sana kan na gira man to ada pena sedepalungan napakaw sa masjid sa mga wata kapag natan salipat kay suka sidika ay mana nang tadi sidika na tundug-tundug sa mga wata na makakuha sa wata salipat na pembiling na pumagarib na ep mana sumuno na sa mga lok sa siram pamanikbus ang kota sidika sa masjid. Sisang kaya masaiman to nakila ita ayamana na tanto amikiwa sa sumanga tao Allahu Akbar ayamana na ana mga service mailaing kaanggota kakawasan na bilang-bilangan na mga masjid agyang kutuad na dirundi sidika subhanallah adem penamiya simakan na ayamana na pagumawitan sa iftara masjid na may bungutag yung kaya sa katawang matigin ay no punayag yung mga mata na ay kadak-dak lang kaya kung mau maso ay mananas ka niya ni kisang ano namin ay buat pitang kaya na so mga jama namin isa gumbag yung kaya mga mata na Allahu Akbar may bubuno so mga mata na yung kaya isa ada makakuha na may aling na penggurok na tama sa pilbudwi na yan na kaya sakit-sakitan ilan yung manuto ay mana na tanto amarg ng bidaan o masayman to agus so mga masagwani imanto na keto nagasuisa kawalay na mana na ed na kakalilido na sukayan ka mga maestra pipira 10,000 o di na mga negosyante o di na mana na mialalab suldikira na pirak Allahu Akbar na mana na ini begak kedinagyang koto kapag kebabaya na di kasidika si isa masjid uba di katawan tano so Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayapitir iyan na man fatara saiman falahu ajruhu min gairi an yangkusa min ajri syaimi sayun ay mana nagyang ko na tao mapakabukan yan so di mana di pusa api aboy kaya miya gagangan na saging kaya aboy na pitir o Rasulullah na miya pagiftar ka miya pakabukan ka ang kuto at tawa di pusang na upamana Giyang ko to apaya kateng kasangka, paya ganang kaasa katawa-taw na kekuang kasobalas ada taru imbalas sa giyang ko to. Aaya maana na paya ganang kasaken na ubaya kial bate, bakyal bate, agyang ko to abalas sa giyang ko to atawa di pusa. Na upama na malong ka man kekarang-karangan upama kaya miya paganang ka na 10 na iya penuh 20 kati miya kakwa kasabala sa emana na 20 so puasang ka na iya mana na mimbelo ya 20 awisa miya kuang kabalas na aya penuh bagiang kotowa kadandan agyang kotowa aya mana
na kadaklagyang ko to barajama na aya maana na miya paka pagiptar kasiran. Aya ukit ay katlo. Ay kapat pabukitan ka sa iko Ramadan. Gyan kaya kapag taling mau Ramadan antum na ipamana pagukitan kau na al-isti'adad. Ay mana na kailangan mabaloy ka makariri paraduka periri paraduan ka gyang koto kapag taling agyang koto Ramadan. Ibaratan wa mga baim ati amya na marawran na taganayron na sa katanwa mga bay anto na ipripada dun tano sa iko Ramadan. Rattibi gurfataka wa gayyir nizamaha qalilan wa nazifiha. Ayaman na nagyang ko tawalain ka na malong ka salini upama na dagsa nagapiyapiyang aturang kaagyang ko to ayamana na kibubitadiyang piyapiyang sa ayamana na pelimpiyon ka. Allahu Akbar. Kakagya pagkaw maagyang ko to ulan-ulan abu barakatan atat tarimaan nun suamal. Ayamana na pagkilay tanong ko Allah mata na pagkibubaya tanong ayamana na preri para duan tanong agyang ko to kapagkataling umao ulan-ulan ang Ramadan. Ikadua ng tunay prepara dun tanong na prepara dun tanong agyang ko to ayamana nanditara na si iko sambayang. Ayamana na upamakaad na kigagagaw na pumasakaw din na mangarka ka. Pugusaran ko ka sambayang na ayamana na pipiing ka na kakamutaning ka pa nakaan makapipiyaw na ginawang ka. Ilian yung manang kaya ka pamana na rakatan wa maranaw igiran dir paataw na Allahu Akbar katin antong na emote po antong na inditar na upamana panaman na marka sa magakwa kasi dir pa ka Allahu Akbar nagyuto na ayamana na ditakatano di ka budin miya dusa sagyang ko to akiadar pa ka kaya mana na inisang ka dikaw nagyang ko to arti Allahu Akbar aya piri paraduan kanang ko to kadar pa na ayat taralbiya preparaduan kasama pian ditar nagyang ko to kapagkataling mau Ramadan kakagi ayamana na pengadapan kaswallah. So mga sambayang aka ayamana na prilimpyo na ka pumipian kagyang ko to sambayang aka ayamana na panataralbi na upama nagyang ko to hay irok ng sagir ayamana na makariparadu ka sa darpa adi sambayangan ko darpa ka ayamana nagyang ko to darpa ay singging ka tatago na ka nagyang ko to sambayang aka gyang ko to Quran na pembetian ka Allahu Akbar na ayamana nagyang ko to ayamana nagyang ko to kariri para duang kaun ka kepakai agyutoy yakfian nahu yashhadu laka yaumal qiyamah kay kepakai agyang ko to kaya para duang ka ayamana nakapag aligradung ka kaya para duang ka kundar paan ka ayamana na sambayang aka ditaran ka na kepakai maka seksir ka si iku alungan akiyama ayak na taralbe na makapamili ka sa sura at kibubayan ka ayamaana na o kagagang ka na ayamaana na pamana tikisina ka sa ginawang kagyang ko to sura na tika panaman na maranak nay amilang agakan si isa gyang kae Ramadan ayap na pada ayamana na prepara dun ka panggal baga nagako kapagkataling umau Ramadan istagfiri kasiran ayamana na pagkadakal nakasuka pag-istigfar ayamana na minti nagyang ko to ading kadi kapag istigfar kakagya su Allah na pagpamangnin kaun ariskiyang kau Allah sa amala mapia riskiyang kau Allah sa mga muryatawa salih riskiyang kau Allah sa kawiyagan aya pitir wallah na istaghfirillah wa aya pitir wallah nakala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara pag istighfar kano kukad na niyo kamataan na sukad na niyo na ayamaana na terimaan niyan so kapag istighfar
Pataron ka so astaghfirullahal azim wa atubu ilay. Pumanganiakur ka sarila hay Allah naguptubat akur ka. Ayap na pitiro Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pamangani kanu sarila ko kadna niyo kamatanas kanian terima niyan so aya maana nakapamangnirun sarila. Batanas kanian na paririla. Ang kaino namay ko pakandekelantan wagyang ko to kapag istighfar na aya maana na yursilis sama alaikum midrara. Na aya mana na pekat turunan wala agyang ko to aura na sa tanto amarg saya mana na pakandek pendekelnya nagyang ko ta kauran kakayan makatuagyang ko ta mga pamumulan wa yumdidkum bi amwalin wa banin nagupaka pendekelan narkan wala so mga tamok nagu so mga babataan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nasenggayang kano penuh Allah sa mga kasurg mga asinda nagusenggayang kano Allah sa mga lawasay. Sisagyang ko to ay amana na anto na ipanggulawlaan kasi ko Ramadan. Anto na mani ay amana na importante kasi ko panggulawlaan kasi ko kapakasul o Ramadan. Pagampaga na iron nagyang ko to asyam ay amana nakabtigir ka ikadwa na qiyamul lail kunamanaran ka ay amana nas ka na mabaluy ka kitunaing kagyang ko to qiyamul lail kaino na kay katawan tanwa ad nakaturon o Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi giya ko nagyang ko to ataw amianam bayang sa sunat si ko Ramadan. Ayamana na giyang kaya ko Ramadan. Ayamana na giyang ko tumataw apia nama namaran yan hindi makapanang bayang sa sunat. Anto naging mga sunat at sumbayangan. Ibarat na pia naman namaran kap ke tunay kaso o di ka di makatirawi. Allahu Akbar. Ayamana na di ka di makapanang bayang sa sunat ibarat na naya din ka so ibarat to mga sunat si ko rawatib ayaman na so mga tutundog si ko mga waktu ibarat na 4 rakaat ko o ano lohor na 2 rakaat ko niya uryanian udi na 2 rakaat ko ano zohor na udi na 2 rakaat si ko uryanian na ayamana na sakul sa tawa makasembayang sa 10 agu 2 rakaat sunat. Yuto sa mga lumpito mga farado na pakipambelayo Allah agyang kutuwa walay niyan sa iko surga. Ayamana na umatarutop ka ang kuta 10 agu 2 sunat ko uman salungan na pakipambelayo Allah agyang kutuwa walay ka sa iko surga. Miya kalbulbudang kaya kambelay. Kena baisin sa dunia yang mana na makambelay tanah pia meka itu na kergergenan tang kamalagas toron. O gaid na so kambelay ke seko surga na miyak kalbul boda. Giang kana na aya mana na miya panutul. Aya penariu baka aya mana na baka di makasembayang sa qiyamul lail. Aya mana na baka di makatahajud seko lo kagawi kay katawan tanong agyang ka na nakadahajud si ikulo kagawi na so Allah na peturo na sa agyang kaya alangit at tampar sa dunia na yadin yan diteron na tigin antay pumangnirakan ka ayamana na sa din sa pumangnirakan na ayamana na yung baganakan so pumangnirakan na ayamana na terima anakan na ayamana na sa pumangnirakan sarila anak perila anakan Allahu Akbar. Miya paano tula adna sa katawa mama adna 2 katawa mama giya ko nagyang ko to 2 katawa mama na sini ko masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam giyang ko to 2 katawa mama na miya Islam agyang ko to 2 katawa mama uriano kaya pag Islam agyang ko to 2 katawa mama
na suisaw na miya syahid. Na kay ko na ayamana na masyahid, agyang ko to isaon, na suisa na miya uriya, miya, na ayak yapatay niyan, na surya na yapatay agyang ko tabulayo kayan, na miya makasaragon. Na gubumate agyang ko to bulayo kayan. Na kay ko na mate agyang ko to, ayamana na agyang ko tabulayo kayan, na miya panutul, agyang ko to si Talha bin Ubaidillah. At tigyan na, kaya tigyan ko gagawin, na pitutagin pa ka nagyang ko to, dua katawa malayo ka, miya syahid suisaw na sa miya kukatidawa na suisaw na urianiyang ko miya kasaragun, na miya tay akan na ba miya syahid, na miya ilayak na tigyan ko to si Talha bin Ubaidillah, suisaw na miya urimatay, na miyaw na makasulid ko surga, adigyang ko to bulayo kayan amya syahid. Na mata na tigyan na miya mamasako. Kung miya balaga ko tigyan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, na piano tulak nunuto, na etigyan na Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam, na alaysa kad sama ba'dahu Ramadan, wasalla sittata alaf raka, au kaza wa kaza. Rakaatus au kaza wa kaza. Ay mana na ay ako na Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam, na gyang ko to atigyan isaw na miya urimatay, na miya kapusa si iku Ramadan, na miya kasembayang sa sitat alaf na manggiburakaat. Udi na giyagiyad na tigo Rasulullah na miyang galabakyan. Ilan yung manuto? Giyang ko to kada kalisimba na kada kalisamba yang giyang ko to bulayo kayan na miyaw na makasolid ko surga, adi giyang ko to bulayo kayan na ayamana na miya syahid ko unaan yan. Giutoy sabab. Giyang kaya ulan-ulan Ramadan na inisang iya ayamana na ayamana na gina syahrul tauba wa syahrul magfirah, ayamana na ulan-ulan na iya, ayamana na mga pipiya ulan-ulan akatubat na ulan-ulan arila. Ino to na limor katan wallah agyang kaya Ramadan, amadidal mo na agyang kaya tarawih. Ilan yung man sumanga matatanon, api apa na sumiyang alulukos, naupunira na magda magyang kutuwa pembetian na piyakatinya ng utakabetia si ikut tarawih na tina pekaliwat tau kanto na nga dikepusan. O di na tigin abo kuga koron na nagyang kaya patong rakaat na dominio na ditano katawan agyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayamanan na ino limor katanwayaw Allah kasi sa alungan na kiyama na aya pagampaganaya pagitungan ko amal oripan na susambaya. Kana ubaya perhitungan na ino mga de miyakap na hajining, ino mga de mapeni kaplok-lokos, ino mga de misidka ini minay hajini ka aya din na pagampaganaya perhitungan ko amal oripan sa alungan amauri nagyang kutuwa sambaya. Na amay kon kasusambayang uripan na mala amiya kurangon na teruno Allah ilianiw susambayang uripnak na mga sunat na ayamana na imbayad itupal sa gyang kutwa minibagakyan ang mga farado ilianiw manutok. Gyang kaya katatagutan sa dunia na ayad na pipikiran ka na umangka din guminawa na kalbatan agyang kutwa umur ka na antonay miya suwa ka tao aramig kami ni tolo daya mana na miya 30 miya 40 miya 50 ay didiyan na daniyan din nakatuma iya ginawa niyan au badiskan yan na pekarani si ikukubor. Subhanallah. Aya pada ayamana na penggalabagan kasi ko Ramadan na gyang kuto ayamana na kasisidka. Al-ikthar minas sadaqat, ayamana napakapendekal na kasusidka upama kikapsukay ka Allahu Akbar na ayamana na pakandekal ang kaagyang kuto sidka nga kailan yung managing kuto miya panutul aya Peter o Allah na tigina wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Gusto kanu atigo Allah ko say apad ko ini rizki Amerikano. Ko una ang panuda kapag taling umar kano kapatay. Amay ko makataling umar kaso kapatay. Na antonay pteron ka na tikaduya Allah. Amay ko masandi ko nagyang ko to abala so kasid ka. Na ayab terunian nakad nang kunaubang kabupagi segen swadiyalakan sa inao di bumatay. Na ayab terunian nang inuto pumangani sa tali ka. Sa amana na makalinduang utang murian may sige-sigang utak kapag pinapasyan na pitira na faasadaka. Anak ko makasisid ka. Kana ubaya pitiro yan na isigan ka sumurang anak ko makasembayang. Anak ko makapanay hadi. Anak ko makapusa. Kaayab terunian na faasadaka. Anak ko makasisid ka na mapda ko si ko mga salih. Allahu Akbar. Mapda ko mga tao ami piya-piya sa amal amapiya. Gyan kaya ay mana nakasid ka na asada ka tuyak uy kaya tuminan nar. Gyan ko naging nakasid ka nakiligtas saya ko uy kaya tuminan nar fi dunia. Ay mana nakiligtas sanan kilibriana na sa iko apoy sa iko dunia. Gyan ka na nakasid ka na pagampaganayron na asada ka to sifa. Ay mana na gyan nga kasid ka na bulong. Dawaw mardakum bisadaka. Ay apitero Rasul sallallahu alaihi wasallam na bulong niyo si ko mga paniyakitiyo agyang kutuwasid ka. Miya panutol, miya batiak na insight biagyang kutuwa. Ay mana nasakat tao mama, akawas sa mga wasak. Na kay ko na makatitalog da magyang kutuwa, ay mana na mama, na inuit sa gyang kaya mga yung da mga ala, inuit sa London, kapag pamanap, ron pagwitang ko ta sa panyakit yan. So kung sukya, eksamin na sa gyang kutuwa mama, adin yan diniteng ka na gyang kalikudian, na ayamya tero doktor na tigyan na, Giyang kaya agdaman ka na ad na malulupit taugat sa ang kaalikod ka na aya kiswa ini na kupiraan ka na kaputulunan ka na naugat. Aya mana na malulupit na mapakapsumpat bu. Na tumabaling ka na aya amana na preparado ka sa malapirak nakaswi kasi. Giya ko na giyang ko to mama na tantod na mararatagi naman yan na miyaling. Na kay ko na isalungan na sumiyong sanggot padigan sa karne. Na miyaw man yan nagyang ko to mana na diindigang sa karne Paturatod niya nagyang ko sapo na ad na muubayro na bubay umani mitar si kotolan na purot niyan na tagunian si ko po ponteriano pa makapontero. Di na sopot yan. Di ko nagyang ko to mama tatantangan yan din ang ko mama kawas sa emana na anagdam niyan. Tigi na pumli na ipanggububay amya karsirsika. Ano man ni ka pumurutan yan sa nga pangituwatulan. Kay kung nakuha na tigyan na, danyan may paar na tigyan na, hey ba ina? Upa maanda inong ka na basuwa. Ang kana na kitug sang kana na mga tula na, ang kaya mantasino na pumurutan na ka, naptugun ka sang nga nasupot ka. Na miyak kagura o konsoba At tigyan na hida to na, pamabuka katawing ka. At tigyan ni saba pa kagigaya ko at tigyan na mataan at tigyan na upamana lumandaga poso ka. Tinang kano kanto na bisi masusuakan na tigin na masusuakan na miyatay sudarudupakan na kaya baga ka na ko niyan sa pito katawawata na giyang ko to at tigin na mga watakan na kembudin matay sudarudupakan na dasiran din makas da sa karne. Allahu Akbar. Na giyang ko na giyang ko to mama dato na ayam ana na lumindiga po siya na tigyan ko pakakarne kuana kaya tigyan. Pag itong ang kauman at tigyan pito gawin na baging kagyang kaya ba sa isa ka kilo karne. Na pag itong ang kasusaragon, opera ka pito gawin kambida na kanimanto. At tigyan. Na mapupusup man so saragon na pag itong ang kapman so ayamana na bayadu saragon paman ko ikadwa ragon kambida na kan.
Allahu Akbar. Na malo na kamani kaya pakapia ginawa agyang ko to mana na bubay. Na kagi ko nakuan. Na ayam ana nagyang ko tabay na miyaling na tanto din na mapipia ginawa niyan. Giyamang buhagyang ko to mama, schedule na ayam ana na pagupiraan na Allahu Akbar. Kay ko na kumaswisi ko doktor. Di na miya kapian na ginawa niya nga daw ba niya kagdam na kay ko na eksamin no doktor na tige na antaw ay miya ka sa pamana antaw ay pindoktoran ka paano tulang karakan kamataan na tige na ayam ana na mapasa nga di sa kanika pa pamana kapamulong kamataan na tige na iman na din na bangga sakit. Allahu Akbar. Ayam ana nagyuto. So katero Rasul sallallahu alaihi wasallam bulong niyo kung mga paniyakiti wagyang kutuwa sidka. Igir ang bagay ka sa sidka. Na maloon ka mani pamana balabaw pamakambagay ka sa sidka na ayaki ato unang ka nang utakaragna na barasimba. Kakagigyang kutuwa karagna na barasimba na ando din ikabaging kau na miya mga ni ko Allah na tatarima ano Allah. Nagya panagyang ka na nakasidka na isa atutulanon na sumpataumor. Sumpataumor agyang ka na nakasidka. Miya bati ang nagyang ko tatutulan si kumasaw Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Miya kaysa kon na montod su Daud apadiyan sa mga sahaba. Na kay ko na montod na miya kasulid agyang ko to sumalakal mot. Kay gunin apkili sa mga malaikato. Na kay ko na makasulid na kay ko na kuan na tikuno kay ko na lumiyo pamana bilablag sudo daw gyang uta mga sahaba niyan na tikuno malakalmot ko daw da katawan katigin gyang ko to atigin ang manguda apandar parkan ayam ana na pito gawi iman to alam ba ko umoryan na kuan na kan saniyang atigin na kay ko nagyang ko tamama na ayam ana na pulalakaw ang kuta manguda. Na miyaw man niya nagyang kaya pobre. Na papalad niya na tige na bagya kong kaku ini bagayar kau Allah. Sidikaya kong kaku kakawasana ini bagayar kau Allah. Na diudu kuno manguda agyang kuto ayam ana. Na bulsa niyan na miya dudu yanon na 6 dinar. Na ini bagay niya na si isagyang kuto manguda. Ini bagay niya na sang kutwa mama a pobre. Na suko na gyang kutwa pobre na sudi na so kaya ko aniyang ko pirak gyang kutwa dinar na ini puro yan na lima niyan siko ini puro yan na lima niyan na tige na ya Allah napakalenduang kag umur agyang kaya mangda sa panganingkor kap na amay kumatay na ayami pagpadayang ko surga na so Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Kay ko naman makapirap man nakapitugoy na miya kaumaso. Malakal maut ko Nabiullah Daud. So kung so kaila yun Nabiullah Daud na tinahi malakal maut. Inwa so pitiro ka manguda. Ayaboy di diyan lamba ko murian na pito gawin na. Kati miya kapira kapito gawin na. Ayam anana. Upakadar pa din sangkay ayam anana. Kalilimuda kan pamana dia hindi ka tualim sang kaya mga sahabatakan natikono malakal maot ilema natigyan sabab patigyan mana isa ayamana na piano tulian nagyang koto ayamana na tutundug niya nakakuha niyan sa niyawang na miyaw man niya nagyang koto pubri papalad niya natigyan na bagya kung kaku ini bagayar kau Allah akakawasan na diudu yan na tigyan sa bulsan yan na inibigay niya noon sa 6 dinar na swatigyan sa Allah na iniwahin yan rak nagyang ka na mamanak kaya sumpatan sa umur yan sa 60 ragon. Allahu Akbar. Nasama no to na ay didang utamang uda na mga 20 ragon ay amana na ay kaya sumpatan sa 60 ragon. Na piyang niniyang panatigyan ko Allah aamay kumatay na may pagpada ka sa ikos surga. Subhanallah. Ilayan yung managyang kuto akatatarima asagyang kuto pangni. Gya panagyang kanan ay mana nakapamagay na adin na mga malaikat to Allah. Aaya buatiti kaya niyan nagyang kuto mga tawa mga barasid kang na amay kumiyang magay ka natin Allahumma ati mumfikan khalafa. Na
Hay Allah na gyang kaya tawa miyang magay na sambing kaon. Pamana pakang barakat ng kasutamo kyan na sambing kaon. Na may mangkugyang ko tali dito. Na miya kau mo na miya kadak-kadak rakatan man buat may ko na pemangan di na kararaganan. Na tiali kuda na nga tigi na katip man siya kay na pemangan katip man sa ida akal. Na di nga katawan na aya pamilya wala na sa mga pobre. Na aya mambuat teron wallan Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah na began ka teron mga malaikat hay Allah na aya maana na gyang kaya tawa milig to na ilangan ka udi na anti orang kasutamukian giutip aya maana na kepakaya ditanuhanan may inang ka. Aden aya maana na mga malaikat aya bugal bukiran nagyang koto akip ka pamana ka pemangan nirang ko mga tao adi sisidika na sa aya maana na sambianon walla nagimambuang koto mga tao mga ligto na aya maana na aya pemangan ninang kota mga malaikat na mabinasa maantior agyang koto tamukyan. Gyang koto aya maana na pod apang gulawlaan kasi iko Ramadan. Siya panakan al-iksaru min tilawatil Quran. Ay maana ini napakapandekalan na kaso kabatya sa Quran. Ere miya kabinasa sang kabatya sa Quran. Nagyang kaya FB. Kaya mana na makanaw ka na makaturkuan ang kamu na may lain ang kadin na kuan. Nagyang ka mga kangudan ni mantong na eran biyelo ya peandong eran sa gagaw idundo. Na aya mar ganun ame ko makataling umasiran sa alungan na maure. Aya maana ini nang malutano kenatan nagyang kaya katantang itano sang FB. Aya pagkapendakalan nagyang ko tuwa ka pembeti asi eko Quran. Aya panaki apamana pinamaran ka tika uba ko magaga makatamata ko sa aminos na makatlo Allahu Akbar. Aya mana na makatlong ka matamat sa Quran. Kaad nakaturon o Allah sa hadisul Qudsi. Man syagalahul Qur'an an zikri wa mas'alati ataituhu afdala ma atas sailin. Sa tigyan sa tao, aya makas sendudon. Ko kapan zikrian, mana nakapbantu-bantu ganian ko Allah. Nagwaya makabangan na sagyang ko to kapenduan yan. Aya mana na, tiumo yan iba pagkabatya sa Qur'an na di sa banzikr, udi na, ba dua, na imbagaya kano na tigu Allah so tomo permero adi sa pangnin o mga tao apa pamangani kau to aya panasiya panakasi ko Ramadan na alhirsu ala sillatir rahm aya mana ini na siya panakaagyang ko to aya mana na king ginawain ka nakipangalimon kasi ko madisib ka miyak kadak-dak la ay naong mga apipirakan adiran din kin kaso tunganairan pamilya o pamana asarama pamana makadide siran nadiran din inang kaan agyang ko tuat madisiran ando manay no mga dini pagkakanayan taka daap kakanian pamana ilang ka mana mga swaswaitan wayo pun malay perak na samin sa grocery na sa din sa aya mana na pipira polong gibuna pemasan sa katrak penuh sotrak Allahu Akbar na mataan din na melagi di suaya ke kanka na daas daon na sumida ka sa tamben agusos sumida ka sa karni kamataan aya mana na kenda bambida ka pakatigriyo aya mana na kepakai pena tataufikang kau Allah aya mana na sisiapang kau Allah ebu mayakana kami ni pusang kana na bedena pamana daas daon ura ka manok odina aya may to amayakan ka na kepakai apiakan barakat terkau Allah sangan nap ketepenganak na tiag na gira ko na pusa ko sa sunat na tiag na pamana gyud kay amat ngo begas na ko mana ko na anak ko ora ko ina digita na alhamdulillah ka adno to na mapita na di din pamana din na kagdama kana kaor nagyuto na limon to Allah ad pamano to batad makalilintang kami usug-usug talangon din na mi tagu sa tianta na mapita na di tadi ay mana na tatabot pamana magdam tagyang ko to kasasakit tianta ka ay mana na pagkaorta subhanallah ay mana
mana na malutan makililingayin sa mga tunganay tanon. Sakana din katawan ni kakagana tingka ko tamu kana so ana tamu kian na pumakoti di makasidika. So ana so kain yan ana lambaan na ay sidika kanu si iko Ramadan ka. So ay mana nakasidika si iko Ramadan na panakpan so di mapagamal ko Ramadan. Na ay mana na pumakotan tanoy mapaditano ko mga balas ama di dalam si isagyang ka Ramadan. Ilo malaw na kamana gyang utaw pa mana o mapakatengkas ka mapakapagiftar ka ang uta sa katawa tao na miya ko ang kasubalasa dataro imbalason na amay ko ay mana na sa kanaw pamana malakay ka pamamasaan nakakarangan ka naging kuta seringan ka pobre. Allahu Akbar. Ayap na pada ay mana na punggalabakan ka ko Ramadan al-iksaru minad doa pakapendeklan ka so dua kapag istighfar suguso mga padayamana na mga zikr sa iko Allah ayap na rin pamana pagkagagang ka asembayang ka sa fajr ayamana na adna katirun Rasul sallallahu alaihi wasallam man sallal fajr fi jama'atin thumma qada yazkurullah hatta tatlu asy-syams thumma salla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Allahu Akbar. Sagun sa tao sembahyang sa subuh bara Juma. Pamana bara Juma kaya sembahyang yan na urian ang utak kaya paka sembahyang yan ada baling madag lamana may agapas maling tina makaturog ako din. Kami untod na pipudi-pudi niyan so Allah. May atya sa Quran udina may nasbih sa taman sa sumibang sualungan na sumibang sualungan na sembayang sa 2 rakaat na mata na ay mana nagyang ko tao na mapambagian yan so kaajri hadda datar o imbalas ko minay hadya gusumya gumra kumpleto. Allahu Akbar. Ay mana na pamakaw manggawin na din kaw to di manggalabag namata nga perak mana balas na hadya na balas umra miya ko ang kaataw ay mana na miyang galbakyan agyang ko to Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mi aloy tanu to saunan ayamana napakapendekla nagyang kota kapanambayang sa sunata madakla mailain kan andid ni kapakal mi sumbayang sa magarib na mi alala mi keketadasiran salio na ilan man ang kota ketur anu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min abdin muslim yusallillahu kulla yawmin 12 raka'ah tatawuan gaira farida illa banallahu lahu baitan fil jannah. Sad natigyan sa urip na Muslim asembayang sa ayamana bagyan Allah ko manggawi sa 10 2 rakaat sunat. Kenao begitu sa mga faralo kaya mana nagyuto sa sunat ayamana na sunat apaganay ron na una ano subo nagyang ko 2 rakaat il fajr nasakon sa tawa mansal pamana sita sembayangan yan ang kota 2 rakaat si ikun anu subuna khairul laka minad dunia wa ma fiha na tumor kau tua di sudunia na gusuma di dalam ko dunia ay nao matano to kumala abalas to pamana ya dingon pangabay ni giamula pamana miatom adi giamula ay mana na titumu to adi ay mana na paki pembelay ka ay mana na khairul laka minad dunia tumutor ka di sudunia na gusuma di dalam ko dunia. Now, pamakakasembayang ka, 2 rakaat si iku na ano lohor. 2 rakaat si iku riyan lohor. Miyembelo ya 6 rakaat. Na si iku asar na da, ay mana na sa sembayangon na da baru matatago rawatib. Na si iku magrib na 2 rakaat. Oriano magrib na 2 rakaat. Si iku riyan may siya na 2 rakaat. Ay mana na liurun sweater. Kapag 3 rakaat di na minus na sa rakaat. Na pamakakasembayangin ka ang kota 10 2 rakaat kena sunat kenao begitu sa mga farado na inuntabu ati Rasulullah na pakimbalayo Allah suwalain ka sa ikos surga. Ilan yung manutong sa katanong na ditano katawan na eman nari ati tuwa pembalayan nagi surga. Kagyang ka dunia na makambalay kaon ay katao tanuron na igira pagilain ta sa madaklataw na tika mata anak agi mga tawa maya kadayak miya makapipi walay na mga pipiya penitra ka Allahu Akbar na mga maestra ni mga mata mga engineer na aya katautan ron na bagiutoy mga tawa miya kadaya na aya Peter o Allah
na faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Si tao aayamana na makaligtas ko naraka, ka makasulod ko sorga anagina ni mga tao amia guntong. Kada ba amia guntong na miya kalala kay sukay ka wata ka ayamana na director. Audi na miya director ka, audi na miya principal ka kamata na ay titu miya guntong na miya kadaya na miya kapas na gyang ko to tao ang makaligtas si ko kapakanaraka. Kagyang kaya kibubatog sa dunia na mataan ayamana na di tano saya ketui ka ayamana na datar ayamana na datareo ekini ibarat non Nabiula Nuh. So Nabiula Nuh nagina ni miya kalandulendui umur ko mga nabi. Ka ayabudan yang kasanggi buragun na 50 ragon. Na kay makamon sumalakal mo na tiyawagin at tigina ya tulal anbiya umran. Kaifa wajadta dunia. Hay miya kalandulendui umur ko mga nabi. Antunay kiyag damang kako dunia. Antunay pamana. Kiyag damang kasanga kiyataw ka sa dunia. Saka na miya titi ka sa dunia. Basta katano ay mana na. Miya 60 rago na idirita. Na miya senior tadi. Na pikura ng takay lay. Na pikura ng tap na itong na iniba. Na kanag na ay mana. Nagyutang ko taso. Noh na ayabodan niyang kasanggi buragon na 50 ragon. Kay kumatay makaumon sumalakal mo't natigina kay fawajad tad dunia. Ando man ari kiyag damang gaku dunia natigina datara ko sumiuli sa satiman at turugan. Agyang ko taturugan na 2 paitaw niyan na sumiuli ako ko isa ko paitaw na luminiwa ko busi ko isa paitaw. Na giutuman na rin at tuma. Ayamana na sa katano na kagya ayamana na miya tago sa kadato, miya baryo, miya mayor, o di na miya konsyala, malay pirak na kialipatan yan din sa simban yan ko Allah, Allahu Akbar. Ayamana na piya kalipatan yan suka sisidika, piya kalipatan yan sa simba ko Allah, nagyutoy mga tao aduan-duan yan. Sa pamanganin tanong ko Allah, rilaan tanong yan, Insyaallah na makatutuon na tanong bu panganin tanong ko Allah apan tanong Allah ko prelaan yan sisagyang kaulan-ulan Ramadan nagu taufikan tanong Allah makapagamal tanoron sa amal ang mga pipiya na ayamal anarilaan tanong Allah na ditanud na kikapantaga na kapatay inuntabu na karirilaan tanong Allah wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.